omukasheshekerizoba abakuru mu ofisi ya karishorisho bakyera mu district ya Rubanda nukwe kuyora abantu 6 bona abashangwa omu rukiiko orwabarwesirwe RDC Eric Sewandingi hamwe na DC wa Rubanda. Abakozi 8 nibakorera district ya Rubanda kandi omwe n'omukuru w'ekitongole kya Hama Consultancy Company Limited we yakwatirwa omu district ya Rukungiri. Banyakwatwa batwarire mu senior treasurer Steven Barejeya, mukuru w'ebyemshuburo production officer Benoni Kahanji, owabeera omuhwezi wa inventory management officer Owen Atweire, omuhwezi wa mukuru w'ebyobuhingi Wilson Kwizera, Pamela Msimenta nawe n'omuhwezi wa mukuru w'ebyobuhingi hamwe na Nicholas Karuhanga, mukuru w'ekitongole kya Hama Consultancy Company Limited ekyabeere kipatine okugura ebintu. Kandi ow'ebyobwegyese Peter Turunayo hamwe n'ow'ebyobujubi Gerald Sibamona bo bakyaburiza amaisho kandi nibahigwa bundi numa. Steven Burejeya hamwe na Benoni Kahanji nibagambwa kuba baburizeho miliyoni 68,523 Sextus ahabwe hamwe na Owen Atweire nekigambwa ngu bakatwara miliyoni 9,78,990 kandi Wilson Kwizera kwatanise na Benoni Kahanji bakabuzaho esente nizo zimwe zirukwingana obukeikuru 9,78,990. Gerard Sibomona hamwe na Peter Turunayo nibagambwa kuba bakatwara miliyoni 9,78,990 bona hamwe nibagambwa kuba bayibire miliyoni 168,890. Omureberezi wa Ombudsman ahabw'ekyanga kya Kigezi Neolini Nsungwa yahamya ngu abantu 7 bakwatwa kandi abandi 2 bakyahigwa. Nnaku z'omwezi 2 Ogwokusatu 2026 twakoze operation arrest tukute abantu okuva Rubanda abakozi ba government 6 tubadde twagala 8 2 nabo tugenda bafuna. Abantu abo bonna bava mu kuliko district production officer, kuliko abakola mu office y'ebyensimbi finance, mulimu abakola mu agriculture extension and production office. Nsungwa yagira ngu bona abakwatwa batwarwa omu Kampala kutibwa omukooti y'obushomankuzi eya anti-corruption court kandi yagira ngu emishango yona ekwatirine n'obushomankuzi hamwe n'okukozesa kubi office zaabo. Obuli bw'enguzi okubba sente z'omuwi wa government kakati tuba tute Kampala bagenda kutwalibwa mu court kusinzira mu ssaawa eziragirwa omuntu abeere nga amaze okubeera mu court. Sigenda kwogera bingi ku musango guno kuba kati guli mu court. Omushwekyerwa wa president mu district ya Rubanda Eric Sewandigi yagira ngu abakozi batwire nibakyondozebwaho okumara emyaka 2 ehingwire. Emyaka 2 emabega nga twatandika okunoonyereza ku audit reports ezakolebwa ne tulaba nga waliwo items ezaali zirina okusupplying bwe zitaasupplying. Gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.